namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm trying to like man loya man loyi nga ta hi link of course na mucato wa yena na Gagash. So previously mi nga mi shoni already endle a video if mi nga se vona hoy ni ta vekela link on top comment mi kota ku kuma ti details ta mucato wa vona. So before hi taka video ya mani loyi of course I think ta sungula hi la mhaka yi nga fika yi sukela kona of course. So fika hi vona Gagash of course a fika a tsala this post swo hi leswi Gagash a nga swona swi kha swi haha kwala ka Facebook and social media. So fika hi vona fika tsala ku o ti lavela mali ka mani loya, as you can see, which means vanhu va le ku accuseni ka Gagash ku i ti lavela mali ka mani loya because ani hinkwenu ha swi tiva ku munhu loyi a nga na timali munhu. Okay, so a fika tsala ku good people, mali leyi ni yi nghenisaka hi vhiki na ti-director a ti yi holi. Okay, so like those who know they know. Swin'wana ta ingaku it's a joke or no. But ntiyiso i ku lava nga close na mina va swi tiva. Swo hetelela no na hi lava ni nge teki domu under this heavy economy. Leswi Gagash nga va kombisa swona ku hayi ka economy leyi na yena hi domu a nge teki ne. La munhu leyi na yena nga na timali muni ta yena. Okay, swo tala hayi ta vi hi swi hetisa. So hi ti 27 ta June of course ni fike ni nghena ka account ya yena yi vuyinise ka Facebook. I think it was disabled because ku ha ku ta ni block because account leyi ya vumenemene leyi a yi rake ta endli nchumu. So i fika a posta this video, so hi ta hi kha hi pfuna hi twa ku a ku endleka yini. A relationship leyi yi na 6 months mara se yi kweza ntshava. As you can hear, she confirmed by herself their relationship in over 6 months. So sure we soon around the woman November or December 2023. Okay, so sure ku nkarhi lowu loko se hi vona Gagash of course a kha driver V-Class i minkarhi leyi relationship yi nga sungula hi yona. Okay, loko ku va wo ta ntshikana ni nga hanyi byale etolo u ya byaleni u kuma ni ku vekele swakudya ni ku vekele na mati ya ku hlamba mavoko. Ha swi twa kahle Gagash. So loko swi ya byaleni swi ya na swakudya va fika va xi vekela kahle swi sotiwa kahle. Okay, uku i swintsongo hi ti-weekend ni ku hlantswela mpahla ndleni ku ayinela, uku i swintsongo ni ku bonasana hi ku saseka no yimeka, i ku i swintsongo ni ku bazela no hi ku ku rhandza no ku hlonipha, i ku i swintsongo ni ku bazela no hi ku dyondzeka no khoma laha ku hisaka. Loko kona hayi we have to agree ku munhu a nga dyondzeka swinene tanihileswi mi swi tiva ku she's an attorney and na fame ya yena ya sweswiya swa va-attorney mi nga mi kha mi swi tiva vo tala ma yi vona mhaka leyi. So hayi kona i ntiyiso munhu a nga dyondzeka. Okay, ku va wo ta tshika na heyi weya u ta n'wi tshika n'wanuna a ku rhandza ku hlonipha ku spoila ku hleketelela. Kona Gagash a spoiler guys. And se na record yin'wana laha Gagash hi dlele laha mi nga ma hi hleketa loko a xava data rock ni kombela ku hatla ni cheka price sweswi. Leya yi endla 56,000 rand a xi ba record yin'wana and leswi a nga xava swona ntsena mara no vula ku la ku va a fika a xava single item ya 56 i tshovede record yin'wana mara i n'wi xave swo tala ngopfu mi nga mi swi voneni a n'wi spoiler na ti-goach and stuff like that. Okay, tirha hi matimba a ri hard work on top of that ina energy leyi mechaka na energy ya wena. Yo ni nga rivalela ku since i hlangane na yena i mana nga n'wi laveki n'wanuna u n'wi pfuna ku builda lekisi. Since u hlangana na yena business ya wena ya kula ya booma. Since u hlangane na yena swi swa ku swa famba swi nyanya ku famba ti-connections wa ku kumela ni ku tshika. As you have heard, so Gagash eva kha support tanihileswi mi n'wi twaku like in terms of society ra ti-businesses. Unfortunately business ta yena i nsati wa Gagash letin'wana ti tivi mara hi loko kombiseni ku hayi na ti-connections o va kha n'wi ndlela swilo swi kha swi famba kahle ka business ra yena. I think swi nga swi kha swi fambisana ngopfu na fame ya yena ni ya ku i va kha somehow Gagash a ri karhi a n'wi connecta kwala swilo swi ri karhi swi famba kahle. Ma yi koma na mhaka leyiwa. So in overall hayi you can hear ku ri hayi nsati wa Gagash i happy wa tsaka leswi Gagash a n'wi khomisaka xiswona a n'wi respectaku a tlhela a n'wi spoiler a tlhela a n'wi pfuna when it comes to businesses. Ma yi koma na mhaka leyiwa. So she also denied ku ri Gagash of course ya ku
ya ku n'wi dyeleni ka mali loko va cata because ku na this post a hi tsarini laha fika tsala ku Gagash of course a ri dzi wena mina a ni ti lavela yona mali vhele as you can see kwalano I remember ni khome na calculator before ni pfumela ni ku pfumela ku va data ku na ya ka mfumo ku na ya le 17 ku na ya tigigi ku na ya machonisi ku na ya ti-event ni vona ti-Gucci ku ta fika miliyoni tihenesi ku durha ni ku xi khoma ku tlula na madokodela musi okay ni vheta ni ku I love you too I think she's using sarcasm I think she's playful yeah musi ka this post ku vona ka mina and then a tlhekomisa ku na nghena mi ta va accounted ni hunguta na tihenisi na ti-Gucci ku ndliwa swa straight as you can see leswi a nga fa kombisa swona kwalano na yin'wana post a nga yi delete ni very master team man a kombisini ku ni vone a nga mbalangi ntangu yo gegela no rhandza swikweleti swo tsakisa tiko ni vhe ni ku na n'wi pfumela a nge ni dlayisi hi ndlala hayi okay guys hayi swi hindzini so loko hi tlhelela ka post ya Gagash of course no loyo tlulanyana hi tlhelela ka yona loko fika hi nghena ka ti-comments hi fike hi vona le henhla fika tsala ku ni requestele Visis babe you can use one of my cars or ni tele Visis ni ta driver ya ne i comparison yo ni requestele and Visis money babe you can use one of my cars lon'wana u requesteriwa lon'wana ku yi Gagasha ngo domu yena leswi a swi hlayisaka swona then lon'wana ku hayi you can use one of my cars ku ya le ka n'wansati of course then ku ni tele Visis ni ta driver ya ne so tanihi swi mi swi tiva ku hayi mhani lowa wa Gagash i na movha yo hlaya movha leyi hi nga kota ku va yi confirma straight ma swi tiva i na V-class leya black a tlhela a va na data A-class ya red and a swi vona ku even na ti-company cars na tona VW a nga va na movha yo hlaya kwalaho munhu loyi a nga ku tirheni swinene then a tlhela tsala yin'wana comment kwalaho Gagash va tsala ku mara it's a fact vo boti va n'wina lava mi hleketela ku va yi khomele mali some don't come nowhere close to me mi ngo ala hi ku mi loyiwile I'm a hard worker leswi a nga fika kombisa swona Gagash I cannot dispute it na evidence ya swo relationship ya Gagash na munhu wa yena yi le ku viriseni ka Gaza ma yi le ku viriseni ka Gaza swi lwa ku vanhu va le ku va hlaseleni left and right on social media hi leswo a swi twa mi ri vafana va fane va mi nyika mali mara mfana i fane a ku nyika mali a ku susa ka doni a ku xavela xisibi xo hlamba a ku xavela mpahla wo tshama ndlwini na va milenge u ku ta ka nkarhi wa sweswi mara n'wansati i fane a va na timali ta yena nhwanyana i fane a va na timali ta yena u nga si zuva na yona mara at least zamazama tiyimayimi maswona ndza kula ku blame vafana for xin'wana na xin'wana mi blame vavanuna nhwanyana i fane na yena a va na timali ta yena a swi tsariwangi hela ku ri n'wanuna i fane a hlayisa n'wansati i fane a va na mali ya yena simple mi ta kota ku tikisela vanhu vutomi